Же үс биристэ местине бу жахыга тагыстылар Станислав Свинобоев. Сака сире Евлоев Ингушетия. Кайбыттара боронса металинен наградылны. Жабы капсыгыны балгоян көрөккө На ковре был борец в красном трико Станислав Свинобоев, Республика Саха-Якутия. Мастер спорта, победитель первенства России 2021-2022 года. Борец в синем трико Магомед Евлоев, Республика Ингушетия, мастер спорта, серебряный призер первенства России, бронзовый призер первенства России, победитель Северокавказского федерального округа. Жети истибики курдук оната билергитте быһытынан биһиги олбут Станислав Свинобоев эдердерге Россия кетигүллээх чемпиона андыды чемпионатын боруонса призера онтон кини утарсаачыта Евлоев Магомед Ингушетияттан сылдьар Россия көрөхтэһиитин икки түгүллээх призера бит. Ылан көрдөххө бу Ингушетияттан Евлоев тен Распания бу тустуулаах Распания Евлоев тен араасылларга Ингушетияттан тахсыбыт бөҕөстөр элбэхтэр быылан көрдөххө арааһа саамай үрдүк көддөрүүлээхтэрэ Бака Евлоев болон сөп. Советский Союз, Европа чемпионаттарыгар бэт сетихилээхтик тустаһы жыбыт агуһанысылларга бөҕөс. Онон Евлоев тен Распания тустук удьор Распанията диэкка хөп. Билиңите көрөргү курдук бастакы түһүмэх түмүгүнэн Евлоев арый көктөөгүн быһыытынан киниэхэ баал береннер инникиһэр салгыы тустуу хайдаах кайыскаанан барарын көрүөхпүт. Станислав сытыытык кителиэннаада кэтэһэн турбакка Евлоев уолбутун сөрөөн окторду эби икки баалыын хурунна
Ахсанус нуга валла. Дере Станислав. Кытатере. Караргы курдук. Капсыгы түмүктенере минуте төдөнчө хүкүндө калла. Ахсанус нуга евлояп тухатыгар. Ыгыакка. Галиакка. Биреме баранихер. На ковре А победил Сайфулла Алибалатов, Республика Дагестан, и стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 74 килограммов. Галиакка, ыгыакка. Камсатыакка. Төдөнчө хүкүндө калла. Де. Кириакка. Bir kiri nada. Oo. Üç nu aksanan köyünetişte Евлоев Магомед. На ковре Б победил Магомед Евлоев, Республика Ингушетия, и становится бронзовым призером международных соревнований в весовой категории до 74 килограммов. На ковер